So for Manuel Tato tunu ulne fo itulale fiafi malo le tapuai. Usi mai fa fonga fela malo e mai mua mai America Samoa o America, New Zealand, Australia po Samoa nei. Si mai fa fonga o le fa popunga le nei o atamua alang Samoa Entertainment TV mai apia. Uatali ai ale mtanga luenga wa onga le fautuanga ale mtanga luenga le soifua maloloina. Ile ngā rulu e whaatasi ai lea e tineia no whanga o tuufu ai namu. Mole puipuia mai o Samoa le wha mai o pipisi le dengue fever. E a fua mai siama fe avea i e namu. Masau no whalawa i te leile fionga le officer Silim tanga luenga wa onga. Le sunga ai au Chris Hasselman mo pūlenga wa onga o lātou tutoina whala. Ia lātou tongala auina ia ati uma ese. Tele o tātou wa onga i tutonu ala atunu. Ole o teu ina le loto a i le la au leo le fala. E la le manatu al tātou mtanga luenga. Fa pena le fautuanga na amai mai le mtanga luenga soifua maloloina. Fa mole mole. Ia ki lia ese le la au lea. Ono se tasi nei o la au. Olo fa pena na fanau mai ai. Namu olo fa pena na maafua mai ai. Le fa mai le nei o le dengue fever. Fa mole. Olo iei foi se manatu al tātou mtanga luenga. Ie fa penana tātou ngā lue so tau au. A wale ni tātou tamawhai. Ia sao mauli a onga o alu mwhanau. Iei foi se langona al mtanga luenga. Fa mole i tātou komite a onga uma. Ore a watu le whaatangana a le tātou mtanga luenga. E fa matu watu le 5 se lau tā la ma le tātou One Government Grant po le OGG. E ono soani i tūranga o le tātou tāmpepenanga i le nei vai aso, a wale a e mai o tātou whanau i le aso lua walu a perila, i le aso mafua le vai aso fau. A mata foi a i le aso lea le aso lua walu a perila, se i o le tātou le aso whareila i le vai aso mua, o le a whapenana whaatino ai a singa, al pūlenga o le tātou mtanga luenga, i o atu i tua i a onga uma, a wan nei lava wha moe, o le anganga la tau ia nofo saunga le mu alo mawhanau o al tātou atunu o lo whapenana a uina tonu a onga uma al tātou atunu. Peta ai Elena o whalea onga o lo whaola i le whala teu whanua. E o lawa i te whaala malumama o tau ainga. O lo lau usi ai whala whelanolanua ai. Leitu ainga lava lea ua whautua mai le officer Silim tanga luenga wa onga. E tu ufu ai namu ina ia whaatama ia. Mai ua whautua ina mātua o whanau wa fia le wha mai po ua whaama ia foi. E tā ofi li whale mō tonga fitinga. Pe a o atu i le vaya so fau. Aso luas fulvalu lea ea ia onga. Wa o atu i sewa i le so le sao le whainga malo. E pe ona whaau mai ai, le tonga fiti o le whaatama ia o whaatoanga ale atunuu. E manu whaalafua, e pe o mei toa lo ai vau. Taimi nei o lo avea pia, mei toa lo whaalafua, manu i tau o ngaonga, mo nai o tātou whai whaatoanga. Ua whaalea mai nai ati nae, whaatitia ai le maua pia o tau mawha, maua tupu ai le wha vai, e ngā rurue nai o tātou whai whaatoanga. O whaamaoni e suenga, tau whaatoanga i le tausanga i o, le siria ma le ono 10%, o ainga whai whaatoanga o nātou whailoa, le matautia ma le onga o whawhita auli, o na o mea itua o lo whalafua. I le tari atu i le nei whawhita auli na whalau ilo ai e le tātou matanga aluenga, o whaatoanga ma whainga whaiva, Patasi ai ma tātou whala putonga o suenga whasa i nisi e Samoa, se poro kalame whataitai. Mo le poeina o mei toa lo whala fua i le tausanga o tea. Le taunu manuia le iku mo le poro kalame whataitai. Ma sa o atu i le iwa 10% le au ngā i nisi o no whanga. O le tupaina o mai lei ne aso. O lo wha o i nei taunga le lei. O mawhai ana whaatinoina le nei wha la lo proketi o le stolas, o le swinga tu mau mawhai ngā whaatoanga i tutonu o Samoa. E amatai le afo le iwa i le tai au le so le maketi sa le longa, ma le afo le tasi le awa uli i le tolu le fiafi,
ona tufa atu mai lei mei tua lo mo i tu malo o fili o le motele tawala atu i komiti fa i tu malo o fono fa vai o fa pena fo o na mana ia le asosi o le au fai fa atu anga Samoa le au fai pisinisi la iti le o lo fa tau fa awa la tu oloa ia la tu lava maketi ta fala e au fiai male au fai faiva. Inisio tala talu ai le whaatuputupula i o whaalavelava tau vale e pe ona whaamawina le mtanga luenga leo leo a fua mai. Ona ole leo sita i o tula whono vale a fia whiwi sala wono sfulu. Wa whalawa i tele mai ei nei ele mtanga luenga le whautuanga a matatu i le masina fōwa me. Ona whaalawi loa whaalawa i tele suafo tangata o iei sala tupe mai soli ngatu la whono vale a fia le i tutongia mai ua tawai ona tongia la tau sala po le whaau o atuloa i le whaamsinonga. Mai le itu lawa le mtanga luenga o leo leo o ta wai o le whaatupula i o whaalawelawe talu le solia o tu la fono. Pei o le leai o se laisene ave ta vale, le laisene ale ta vale, le whaau ngā ina le fusi pau. Ma le tala noa le telefonia o whaafoe le ta vale, ma le ave ta vale whaatamala. Ma whautua i nai tangata o iei whaasalanga tupe e totongi sala a o le i o atu i ala mta upu i le whaamasinonga. Wa mai ai nei ngā ruenga whale leia mo le whale a au tuana i mato, ma whailoa mai le ofisa o le mta ngā ruenga ma le au ngā lulue a saina, o le a moli mawina le nei wha moe moe mai sauno ai foi, le ampasa o saina, wha pele minista o ta longa mālanga o mo le wha fia ina o tangata, i le sauninga e whaia i au tafa o le vaita ele i le whale a au tuana i mato. Mai la vaituana i mato o wha mawina i le mua i whaia, i le aso o le whelo inga le aso si o taita ia e le sunga tu au pepe, Terry Walbrook, ma le fionga i le minista ina ua taliu mai ma le manuia, le au si lea mai le taamil sanga sa whaia i Australia, e amata sauninga le iwa li taia o le potfono o le whale a au i tuna i mato. Tofi. Samoa nalo Samoa Entertainment TV i le nei tula. Whaftai tāpoi mai, whapoponga i le taimi lewa le nei, i le asoa tai au e whaasoi fuaia.